Ɗon andi debbo ko dewgal ko non taw woni aventure surtout parce que si tawi wono menen golle amen ɗen hay si noon wona ɗeɗo golle normalement debbo himo duwa ɗoftade o wona debbo parce que debbo ko tewu wona o ƴiyal watti ɗon kadi golle komin jokki kon si tawi kadi a jombaka haray kadi valeur o minata marame haray no manki seeɗa ko ma heɓa wona e dewgal hara au moins si ɓe haali ɓe inni golle ɗen ko ni ko golle ɗum ɗo ko waɗo ɗum ko haylo hara hiɗa jomba surtout ça donc en plus kadi ko ɗum mi fini mi tawri mawɓe am ɓen ko ɗettere nden aventure. Merci beaucoup. Madame Kankalabe no jogui ɓiɓɓe jalo walla miɗo jogui goto ɓiɗɗo goto yo Allah wonno barkina Amin. ɓeyda ɓe donc Madame Kankalabe ɓiɗɗo ma mo joguiɗa on Allah yo ɓeydo e hoore jaam moƴƴere hande no waɗita musique ni est ce que ɗa yiiɗi ɓiɗɗo ma on so jandi yo waɗu musique walla a yiɗa? min mi aña si o tawi ɗum ɗon no welamo min mi soutenay mo parce que min mi heɓani ko soutenalan fi musique on mi fela noon mawɓe am ɓen ko fi ɓe anda fi mum ɓe tawa ɓe anda no ɓe soutenira lan mais min on si mi heeɓi ɓiɗɗo tawi musique on no welamo komi wawano kon fo min heɓude e nder musique on mi daroto fi no heɓira